dia perlok boro minta kasi ngani kai phi kumno ba penyo free coins ye ki game jong phi khnang ba penyo ban thi ne upgrade ye ki tiar la ni ki brew ki ba phi kwa ma dia token ini sedang nak bentama. Jangan persyang dia ada kena gawe game mah napo Play Store ngan download dekat Subway Surfers bila benda ada gawe game lu dongin up shipang mah ban lada pi sultanan ya kena ke channel Subha ban like, share, ban subscribe. Kanang bangan yo on pelai sekiwi-kiwi pergi video. Dalam dam, sa open no ikan ya. Tangan I to ke edge. Sure. Okay, yes. Tangan picture shipang. Quit. Leave. No. Jam tapi dia jong ba ki coins kim padan dai dia banyo coins shibun ngan penyi fi minta ko ka am back shay kini bro minta le hapoh carrom browser sa search dia jong lubox.apk lulu box seklik itu po mato lulu box for Android download klik ikan ya klik itu atau free download next klik yang itu telah dia pause klik itu long violet atau download so okay okay itu betul details dan dalam dapsa open ikan ya but saya install dapsa open terms of service I accept Jangan tapi ini bagi game kipun bah pila ban bus kini game lu kipala dan lupa pila ruban ad game kipala dan lupa ke game jumpi mo dito mentangan play kita Subway Surf
Desa on kini berarti saya boost to ludo box. Sekali ludo box. I alarm. Then play yang. Click to download. Saya upgrade. Sebentar kalau ada boosting mah. Okay, yes. Tap to play. Dengan picture ini Jepang, mereka shua. Tambangan C2 EP ba kanikaan kam lara ban boost di buro ki game kidan tang atut kanitali ki game ba la ban boost kan ada pi ko aban tip shushu matsa pen EP deki weapon andang la pelai biang ia mentah di coins gila bun bah mentah gila lawan boost bun nomor bala bun coins gila la ban boost bun datang kum tu complete shibun